Učenje prožima različite aspekte ljudskog života. Učenje je i proces koji uključuje različite kognitivne funkcije i njihove kombinacije. Također, učenje ima jasnu biološku i neurološku osnovu. Stoga nije neobično da ponekad u ovako složenom procesu nešto zakaže. Kada su psihologi govori o teškoćama u učenju, najčešće se misli na problem u savladavanju akademskih zadataka. Teškoće savladavanju veštine čitanja, pisanja i računanja zajedničkim imenom zovemo poremećaji učenja. Prema postojećim saznanjima, mnogi poremećaji učenja imaju jasnu neurološku osnovu. Mozak osoba koji imaju poremećaji učenja na drugačiji način obrađuje i razume i koristi informacije. Ova razlika u obradi informacije značajno ograničava sposobnost sticanja znanja iz određenih oblasti. Poremećaji učenja se mogu javiti u bilo kom razdoblju života, mada se uglavnom otkrivaju pri polasku u školu. Imaju relativno jasnu genetsku osnovu i predstavljaju stanje koje traje čitavog života. Nema leka za poremećaje učenja. Ipak rano otkrivanje može znatno da pomogne pojedincu da prevaziđe teškoće na koje nailazi. Pojedinci sa poremećajima učenja najčešće imaju sasvim normalne kognitivne sposobnosti. Ovdje su nam prikazani poremećaji učenja. Imamo disleksiju, disgrafiju, diskalkuliju, apraksiju, topografski poremećaj, dezorijentaciju, dishronometriju i afaziju, to je čitanje sa usana. Disleksija je poremećaj koji definišemo kao teškoću u savladavanju tehnike čitanja i razumevanje pročitanog. Imamo moguće načine ispoljavanja, kao što su izrazita sporost u čitanju i teškoće u spajanju pojedinačnih slova u jedinstvenu reč. Disleksija je češća kod dečaka nego kod devojčica. Imamo ovdje poznate ličnosti kojima je dijagnostika disleksija, kao Isaac Newton, Albert Einstein, Leonardo da Vinci. Ovdje imamo diskalkuliju. Diskalkulija je poremećaj koji definišemo kao teškoću u učenju matematike i rješavanju matematičkih zadataka. Imamo mogući način ispoljavanja, kao nemogućnost da se nauči brojenje, teškoće u izvođenju prostih računarskih operacija ili slabo razumevanje odnosa u prostoru. Došli smo do disgrafije. To je poremećaj koji definišemo kao teškoću u savladavanju vještine pisanja i pismenog izražavanja ideja. Mogući način ispoljavanja su loš rukopis koji je nečitljiv. Imamo teškoću da se sopstvene ideje izraze u pisanom obliku, problemi s tačnim ili potpunim ispisivanjem riječi. U školi djeci sa disleksijom bi mogli da pomognemo tako što bi ispisan sadržaj i sadržao slike ili video zapise kako bi oni mogli da slušaju, a ne čitaju. Upotreba digitrona kod djece sa diskalkulijom, a kod disgrafije, to je kod tih učenika, omogućiti im da odgovaraju usmeno ili da kucaju svoje radove na računaru.